Minu kõrval on Tartu Välk 494 mängija Jaanis Praks, siis nii-öelda uus mängija Tartu meeskonnas. Ja küsime temalt, kuna tegemist on Läti kodanikuga, siis küsime temalt intervjuu asjus vene keeles ja siis tõlgin jällegi eesti keelde üle. Jaanis, если по игре говорить, то 9-1 это такой ожидаемый результат был или ты ожидал что-то другого? Не, игра в принципе нормально. В обе стороны нормально играем, просто у нас большинство хорошо срабатывало сегодня и пока забиваем. Jaanis arvab, et on hetkel võtmesõnaks olnud ülekaal, et kõik ülekaalud peaaegu on suudetud realiseerida, selle tõttu ka selline tulemus. Jaanis, вот сейчас приехал сюда, как ты считаешь, команда Тарту и это же соперники готовы к Балтийской лиге принять игру такие сильные команды с Латвии, как Мого или команды с Литвы? Еще не выучил ваш этот местный хоккей, потому что для меня тоже целый год не играл. И сейчас в любой уровень надо войти. И также мне. Но я думаю, что будет интересно. Пусть ребята приезжают с Латвии. Jaanis arvab, et kuna ta ise ei ole nüüd natukest aega mänginud, siis temal läheb ka aega ennast nii-öelda vormi tõsta ja praeguse põhjal on tal veel natukene raske rääkida Eesti jäähoki tasemest ja konkurentsivõimest Balti liigas. Янис, команда Мого 2 раза стала чемпионом в их составе. Много знакомых приедет? Почти все. Почти все. Ну, сейчас там добавились многие игроки, потому что из-за коронавируса многие не смогли уехать за границы в своих лигах, там, где они должны были играть. И так они усилились. Так что, я говорю, будет нормальный состав, будет хорошие игры. Balti liigast rääkides Jaanis arvab, et tema endine kodumeeskond Mogo on tulemas väga tugeva koosseisuga, sest väga paljud ennem välismaal leiba teinud Läti mängijad on jäänud nii-öelda natuke töötuks ja siis on liitunud kohaliku meistrivõistlustega, nii et koosseis saab olema tugevam kui eales varem. Спасибо, Янис. Удачи тебе в третьем периоде. Надеюсь, что откроешь свой счет как бы в эстонской высшей лиге. Я тоже. Спасибо вам. Soovisime veel kord edu ka Jaanisele ja loodame, et ta siis avab ka väravaarve Kuulbet hokiliigas, et saab siis nii-öelda enda resümeele ka midagi juurde, et mees on mänginud nii Läti kõrgliigas, Valgevene kõrgliigas kui ka Prantsusmaal ja ka USAs, nii et ütleme, et resümee on korralik ja loodame, et Eesti saab ka sinna ju ilusa nii-öelda väärika punkti sellele.